Vanoi muntin le gamtina cheng ku kicha te zo si nihla lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thu makai ol thani sim som ni la sigi kum sang ni le som ni lenga zan hi ni thla alam chun asam langa zong emi hon boina na sata na to vi Nomjang village akon Assam battalion na pangkhat melhet lo hon national highway panga melsita ale bedzok umlo ta in anathat tawin hi athule alabe hel hi tunin voilimna anai tawin hi Zankhuwa highway banding anekiti chu inpi KSO ho lamkainan amuna police ho asai zo se okay abol zo in ki khending in thulhutna ahin sim uvin ahin la mi tampin lungkim lovet sanan avela kaili dimasate dukan hole nepali dukan ho si sile akho uwa su se theichan wang ahin su sevin ki khenna tan hi bonhat umta hi ve enam din mun hi ehola ki ngai lo tapovin eho eki thu khatlo ule melhet lo ho in ano phat phat wa e tha jing diu ahimai tai zan hi jun wahong khaidim langa mai leinu pi khat wahong le kai a athisa a anamu do chu koi tha ham ipji a thi ham athu lela he chin a hi nai lo zin chule ginmo theita a thi a hi ze in police hon thudo nei ding in ajipa le ate pi chu anaman ta vi chule police hon thilong chu anala do ta win hi hichi thina to kisaya mi pi lung oi lo ho chun athinu jipa in chu mi pi lung so ho chun anasu se win hi ki pa tu phone ol thani sim somni la singi kumsang ni le somni lenga zanhi ni kho chun ahung thlungding tol lai pau mid 2026 kin gon ki manna ding in kichep golno ma apoi mo pen mancha ding kangoi youth union KYU in football pisnga volleyball pisni volleyball net pisni ahin to win KYU lamkai ho chunga organization committee in kipathu sangta aki seizin ahi pathenin KYU lamkai ho phathena pejing taw hen khakipa e SD secretary organization committee Tolai Pau 2026 Assam a Karbi to Bihar ho boina a Assam government ne Karbi Anglong Autonomous Council kithulot na dungzuya 1951 zo a trade license ki PCC cancel dinga thulot na simta 1951 nunga license ki pe cancel pi a CC no do hiding achen nagam o fencing hoidiu a bol a gamle go ventup na dinga ki mangding a hitai ati KKK in sopi michan phalo disabilities hovel na nei kipgen khangtha kiloi khom KKK relief team in pu president makai na in wangse na je a michan phatalo sopi in ni vilna anekin ejin ahi amani chu sopi paukam quarter le sopi se khunun kipgen leijang khopi ahi hlon e pathenin insungte ni lungmon na hlamon na pijing ta hen pu KG Helun secretary relief and rehabilitation KKK Olha nisim somni le sigi kumsang ni le somni le nga ni zan a tuibong kamdo veng opposite side a ODR thipa Mr Lungim Mangkhong sai permanent address Sangkai Ukrul chu tu le tu a YVA David Kolna a Bolian RC Muna hi to hlona that 28 December 2025 ni jingka in VYA General Headquarter Hon along ahung thum ovin KKL General Headquarter Lamkai Hole Khongsai Inpi Chorachampur in YVA 10 avoina divin pe dona ananei tawe sapor maina area adia ki papi umta flex printer machine cho ahung thlongtai hitabam gam sunga dia thilba chomta himbol do pa hen cha kipgen chunga ki pa thu sangta ahung ki sei e pathen a business bol na mapui jingta hen tu chung PDF ho ha na zala junta sipai ho kemchu analon vo zo uvin ki papi a umhle in hi hinla tu chung in wang mi tampin gamle nam ngai lu na zalin ahin kho ana chan lo tawin wang phatum te in ga zo na khat wang chu ichang na ve mabana junta ho kem tampi umna lai ho zong ban nei cha ahin la be be jong diu ikinep naw ahi eho manipur ku kilen langa honjong burma langa banga thidinging chelawa in bolting ule eho jong igamdal u hongnai dom ding gin chat le kinep na ahi tom ku ki panpi ngai te panpi the KREF
pu mak thang mang in jail staff ho fon mangcha in 26 le 27 December nin ehin fon in damsel a sajiva a Amy somni lenga vel umnalai ahi da nu ehin het sa in ahi phalbi ahi to kilhanin Amy avil diu koi macha a umlo zia ha san na chom chom anei dan uzong ahin het sa in ahi phalbi dab ahi ze in phalbi von anei lo dan uzong ahin se in ahi chule jail staff mekhle ho khat holy bible akicho sa a bolding umlawa bible asim jing dan zong ahin sejin izakai pathin zala apho them dan zong ahin sejin kipapi hle ipi hitale nam ngai lut na walzi a songkul tang khat ahi ze in new year 2026 kipa na a same kho khat be akicho na divin second hand phalbi von khat be anegi cho theina diwa lungel theizo sin zo kham khama in pan khom so so divin KREF in tipna ahong kinei pi khom na ding ni kho 27 to 30 December 2025 thot do na ding ni kho 30 December 2025 Tuesday thot do na ding phat 10 am to 11 am 30 December 2025 ni thumsung ka apan pina thot na pi na ding GP ID number Heboy Allies Neinu Hawkip GP number 98620859939 KREF le insungmi te het pi lova koiman pu mak thangmang chungchanga sumle pai don na abo lo dia zong het sa hi ve achi sa phat na sumle pai a gi chim zong anum a hi dan report ekimon a hi kuki reinformation forum KREF thuso hi chanchun akichai tai thuso abana ngai khom ki dingin ka hin lem chi ve thuso hin ngai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed.